Om Swastiastu sebutan sarang sami rahaja muni yang wahine sane mangkin tiang jagi ngwacen cerpen sane mamurde sekolah iki cerpen iki kekawian Beli Komang Alit Juliarta sane judul cakepan cerpen ngane antologi link sane ring tengah niki akeh memuat judul Kentaniwang sekitar 11 judul cerpen sekemawan ring ini sane mangkin titian jagi ngocet siki mantan inggih punika cerpen sane majudul tawi mamurde sekolah. Bau 3 nggih tiang kawitan mantan kuantan ngelang wengi cerpen nyane mamurde sekolah. Sekolah jalan tiange megai kahanane tis pisan tongosne beten gununge kita masih bak ajak danu kaiterin ban punyan pinus bak liu anake melali sambil maputo di alasit totonan. Guru-gurune masih melah pesan jeroning penyembrayan antum mirip ane makada tiang nyansan demen ke sekolah. Ya diastun man apa tusing jam ngajahin tiang pasti teke gu mantinit wah apang man makedekat ajak semedon gurune anil lenan. Murid-muridnya kalem ngidap ningahang tutur guru langah pesan ane demen ngai masalah liunan demen melajah yan subuh bel istirahate mamunyi saka besik pesun ngojok kantin ada masih meli nasi soto ada masih tuah ngamik sambil ngurte kangen kau di ken-kene misi nyandain timpalne adok kango apangnya metundangan ajak ianu muride suba menek bajang truno kamulan pantas suba bisa narang anak loh jegeng keto masih aneh loh noleh anak muani bagus tiang mekenyam bukan nyuluhin ibu nanging sekolahe ane biasane trepti nadak makalukan ulian laporan ada murid ane kerauhan mulai ngawanang ngojok pangkung muride lenan pada takut kewalo ada masih ane wanen nguber loh darti tiang jumujuk bareng jagin loh darti nyongkok di beten punyan tinge sambil ngeling sig-sigan makejang timpal ne kau kena nunden apang ingat teken dewek ne tur malipetan ke sekolah tiang mau cahe maukin loh darti ingat ang ragane ne bapak guru ane pepes ajak loh ngitungang pepelajaran loh darti tusing ngurungwang itah ngelik loh mai balik ke sekolah timpal lohe subong ngantosang tiang ngewowohin
Loh darti buin siksigan nyansan makelun nyangsan ngedenang laut makraik ngamuk murid anilenan ngejoh tusing bani tiang masih sada ngoriak depangin titiang pamuput ne loh darti cara anak pingsan lemes awak ne prajani sangkol tiang aba ke ruang UKS bahang tiang ditu embos tiang sepatune lan kaos batisne murid-muride orang tiang mencelap ke tengah kelasnya jejah pertama luh darti sesak napas ulian ruangannya cenek kagrunyungin bahan timpal-timpalnya kalih jejah luh darti anu kerauhan tur anelanan bisa barang milu kerauhan kewala ngurusang yan subuh masal tusing makelo bu tari rauh sarang pak ngakan binyak ne pak dewa sar ke ruang guru pak ngakan ngisiang limane luh darti sambil ango kemak kemik mirim memantra pak dewa macikang gidat anak adake alit toleh tiang muane bu tari sade jejah bu suryani ane mara teko ngisiang tekak limane bu tari apang tusing takut mirip ulian mantraina sarang pak ngakan nadak sare loh darti buen makraik nagih bangun kewala tusing nyidayang liu anake ngisiang ipun pak ngakan nyansan ngeliunang pesu mantrane cara makemuh Pak Dewa nelak tekang muride sambil ango konsentrasi. Mamantro tengah hening hati. Tiang nawang Pak Dewa bisa bedek-bedek ngurusang anak kekini. Tiang tuah nengil di kenahe ada masih rasa jejah bedek. Luas. Pak Dewa nengkik tiang makesiap. Aliang dupot long kateh. Tiang ngencolang ngenjet dupo. Ngudiang tetlu. Singke dadi peliunen bang. Dupo. Pang dus-dusut cungoh ne loh darti. Kanah tiange apang blak bakan. Anake ane nyelapin loh darti. Tiang tusing nawang. Joh otake lakar ngurusang ane keketo. Buka ukudanne awakne loh darti dus ino dupo. Pamuputne muane makelo dupaino loh darti nyansan makraik nyansan gede bayunne suba cara macan. Pak Dewo keto masih pak ngakan. Tekak ngisiang tiang barang tepuk tiang peluh pidit makejang. Bu Suryani sarang bu tari macanang dumun di padmasana lautang ke pelinggih siosan. Tirta ring padmasana bakta meriki yang sampun puput Pak Nyoman antara pinaka kepala sekolah teka laut nunden macanang. Nggih Pak Man. Bu Suryani pesu uli tengah ruangane kairing bahan bu tari. Pak Nyoman antara ngemakin loh darti. Gayatri mantram uncarang Pak Dewo. Nggih Pak Man. Gayatri mantram ka uncarang. Pak ngakan taler sarang ngamargiang sinambi mecikin jerijene loh darti. Ipunnya ngendokang tusing buin makraik mimbuh ngamuk tuah ngeling. Lawanina loh. Ada banga ragane uyaka. Lawan loh. Pak Dewa ngeraos. Dadi tumben ada kerauhan? Pak Nyoman antara metakon. Mina buenten sane iwang. Pak Man. Gedung anyare sane badauh
taler dereng ma plas-pas. Patut minab kadir rauhange sarang Pak Dewo iraga percaya siosan ring iraga ada anak lenan ane bareng nongosin sekolahe ane. Ento makada iraga musti saling ngajiang, saling menghormati, elingang macanang nyambran rahina. Pak ngakan ngewawahin tiang itah ngisiang batisne loh darti. Pak nyoman antara seken miragiang raosne Pak Dewo sarang Pak ngakan. Nggih digelis jagi plas-pas tiang gedunge ane bedauh ento. Di purnamane lakar margiang. Suryani sarang Bu Tari sampun wus macanang. Digelis Magda Tirta ke ruang UKS. Loh Darti ketisina Tirta. Ping 3 si Ratina. Laut Katunas. Bu Suryani nyumpangang sekar di kopine Loh Darti. Batisne Loh Darti rasang tiang tuseng win keset cara tugas itu ni. Subuh nyansan angat. Jemaka limane Loh Darti teken Bu Suryani ane subuh kedat tur sakabedik ngelingin ragane. Tenang, Loh. Loh subuh aman jani, subuh ada ibu dini. Kita masih guru-guru ane lena. Bu Suryani ngeraos ban. Anak ken lad ne. Loh nganti mulai ke bedauh sekolah ne. Ada apa ditu? Ada ane ngorain loh. Tiang takut bu. Apa mak ada takut? Tiang kedang-kedang bu. Paksana aja ke melajah teken timpal-timpale ento. Melajah dija. Nyen timpal loh ento. Cucut bu Suryani matakon ane lenan seken ninghang. Di sekolah timpal tiangin to tongosne dauh sekolah bu ipun anak pepas melalui mai macanda ajak tiang kewala singyak macanda di kelase nagih macanda dauh gedunge dogenan pepas tiang ajak ke sekolah ne kewala tiang tusingnya Loh Darti jenar bisa nyelasang teken Bu Suryani. Bu Suryani kamulan demenina teken murid-murid. Dadi guru favorit nyamran warse. Jiwane kaibuan turah mangkine urati pesan sarang alit-alite. Pepas dadiango tongos curhat. Tusing jo tuah curhat pepelajahan neked curhat makabakan. Masih tuturanga teken muride. Man ajak kuda timpal lohe. Pak ngakan milu metakon. Sarang kalih pak. Tiang man nepukin. Sekolahnya ento bu uling sekolahi dini. Rame pesan. Mesib cara sekolahi ane. Timpal tiange. Yang melalui mai biasa membaju seragam. Cara seragam tiange. Duni tiang subuh tusingnya lakar ke sekolah ipune. Wireh subuh lakar man pepelajahan. Kewala ipun aja kedadua maksa kedanga liman tiange. Tiang mekraik tur ngeling. Tiang mendap bu. Bu Suryani mendap. Kita masih ane lenan. Mendap sing ngomong nang abuku mirip makejang ngenahang tuturne Loh Darti. Tu sing madaya ada sekolah dauh sekolah ini.
Sekolah ane tusing ngenah tiang jejah ane lenan pasti ke ngerasayang apa ane rasayang ti tiang. Nanging tiang lah prinsip yen iraga tusing udak sinah iraga tusing lakar udaka tindikane dasarin ban rahayu. Sahananing paripolah talar apang melah ada celah cah jauh ngomong saling menghormati saling ngajiang. Sojatene anak ane tusing ngenah ante wantah patah ide hiang widi sane nuena. Loh darti banga munyi malunan suba alihe teken bapane makejang guru-gurune saling tarke saling matembung usul apang tusing buin ada murid kerawan buin apang sutrepti buin kadi jati mula semangan guru-gurune suba magrudugan ngintaren Bu Suryati ane negak ada ane majujuk ada masih ane nyentodin timpalne tiang barang nimbrong dot nawang ceritane Bu Suryani. Dibi dugas ada kerawahane mekraik makira jam tengah 2 Bu Suryani nekat di jumah teka uli sekolah. Tepukina wayat kartala melalui subuh negak di balene nutur ngajak kuranan ipune. Liu anake ngorahang wayan kartala anak melik. Nyidayang ningalin ane tusing nyidayang ban iraga ningalin masila tiding ipun di balene laut matakon. Bu Suryani tiang. Ngudiang murid ibune ajak ke daduan nuktuk mulih. Nadak dingin buka ukudan ragane Bu Suryani. Diastun gumine panas buka lab-lab ngejar ngetor ningahang petakone wayan kartala. Ipun bah. ST Martin 16 Juli 2019. Inggih, suksema majalah semeton sejarah sami sane sampun presida nonton titiang niki nyarengin wacen cerpen bahasa Bali utawi satu acutat sane ke acara yang dibuat oleh Suara Saking Bali dan media partner lainnya. Wan titiang nas Sinampura yang enten keuangan ring manah lan enten bebawasan sanetan manut ring arsa utawi ring kayun titiang nunas Ageng Rena Sinampura yang tukan titiang kalintangin tambat lan titiang kari wimuda titiang kantun melajahang padewekan ngiring titiang nunas majaring semeton serang sinami ngiring wacan satu utawi komik utawi tios nyanyi puniki angin seselah nyalanin kauripan ring bercepada sekadi mangkin mangda wenten seselah sandukan ring karya sastra niki akeh nyanyi wenten keguat nyanyi utawi inti sari dari sastra nika nggih malih pisan kita ngatur langsung semua majaring semeton sane sampun nonton pinaka pangutate ngatur titiang nas Ageng Rena Sinampura dan titiang sidap ada Prama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.